maestra. Bilo je 8 na trgu cvijeća, ja sam te čekao na kraju priče. Kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom, ma što me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao tada. Sve je moje u vodu palo, sad mirno kažem, lagati neću. Onoga dana i vrijeme je stalo, tako je dobro vidjeti tebe, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad poljubi me nježno, za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Stvarno sam htio vidjeti te opet, sa istim smijehom na usnama tvojim. Pričaj o kiši, o bilo čemu, ne pričaj o sebi, još toga se bojim. Negdje sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim niko i sve mi se čini da čitam za život. Volim ja tebe, kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena. Kao nekad poljubi me nježno, za ova dobra, dobra, dobra stara vremena. Da ćemo samo publiku, idemo! Kako je dobro Još jednom. ma baš je dobro. I što reći, evo, kad bi me smokva malo pojačao, smokva malo me pojačaj. Što reći na kraju ovako lijepe večeri? Osim da nam je, kao i uvijek, bilo predivno s vama, da ste zaista najbolja publika. A večeras je bilo specijalno. Večeras nismo bili sami, imali smo pojačanje, jer znate, nama fosilima pojačanja sve više trebaju. Pa hvala preljepoj Dariji Gajšek, koju smo zavoljeli, evo kao da je dio nas. Jedan veliki aplauz za Dariju. Hvala
posebno ovim mladim i lepim dečkima iz Klape Skala, ne tebi zec. Dakle, Klapi Skala i producentu Bojanu koji nas je pozvao da otpjevamo onu staru predivnu pjesmu. Ja se nadam da ćete ju voljeti još dugo, dugo. Hvala vama još jednom što ste usprkos ovom ružnom vremenu došli ovdje u dvoranu i uveličali ovaj dan. Puno vam hvala.